Batta ganupan onma isini jojakan Sibononta urumani tondong lalaho patape persahapan. Banihita ganupan terlebih mai warga Simalungun nama poso na lapi memboto na lag memboto sesongonon ulang lupa nasya merlajar halane on maningun do lestarion hita ase ulang mago tradisi hasomalanta humbani sapari sonondo terus carane enggo nalaho patapi persahapan mangalap boru ain ma ane artini ase hubani sepe hita haganupan tetap kita lestarihon budaya ta on ma nambah tumbuhan jojakan pakon naligan namar perdubuan hubani nalaho patape persahapan. Bata ganupan sejelas ibu kita isini tumbuhan on nalaho padalan adat aima patape persahapan. Jadi izon secara singkat mapatudukan kami tumbuhan nama risi dayok nailomang tolu isinian satapongan holiai tolu sadama ai bagas hudun. Jadi sadama an kubani paralop aima asibahen 20 songonon untuk patape persahapan. Jadi izon demban gundringan jumlahnya boido 36 64 pakon nalegan asal bilangan genap. Jadi izon tak kasidah kita anggo ibu kamaon taridah ma izon nama rigat taridah ma izon namar lubang taridah ma izon na mapait na mahua jadi macam ma alane bue cacat na kira-kira jadi on halalane ibukus ia bane bulung taruk on lag tarida aha urangan nai bagas nukane contohnya langpala ipataridah kon hahurangan ne keluarga ta atau keluarga ne si matua diri nahurangan ne segala macam kekurangan matane cukup mai bukus songon lemban gundringanon haganupan hitung-hitungan keluarga langpala ipataridah kol besoman adong nahurangan di segala macam apa melambangkan demban sagun ringanon jumlahnya bilangan genap ya. Jadi untuk naik boras sioras koras on sambilu anggo sapari tubuh danak kalau nelang adong bidan langko malang dokter. Jadi on meban marutap pusok ni danak na baru tubuh. On sambilu goran ni jana on gabe obat tetanus maon. Ampuh don obat tetanus akibat sonari mampu doon halane obat tradisional. Berarti ni arang don nambusog na birongon. Jadi hapur sa tambelung lapatannya obat dohma na jang gopayah diri BAK atau BAB untuk mang isapuhon hubani pusok diri son boido malum nakanayay naburitay terlebih kuma anggoy tonggohon ama artini hapur sa tambelungon zana
anggo ipasada maon pokone gambir, ipasada ma pokone demban, pasada pokon hapur, pasada pokone pining, jadi tabuh madayon ay manamarpuran. Ya, anggo pitah demban do naharate dong do mapait tumang. Anggo pitah gambir do nah harate ay pelang enak. Apalagi hapur, pitah hapur ho manaharate latakon do diri. Jadi maningoni gabung ma ase marpuran jenges deidi pe enak ay marhitehon ni hapur, pining, demban, gambir. Jadi ay nukonain na manambari na burit na payah beaka nukonai. Jadi jon bodang manalu si tolu rupa telu warna anggo sapari wahdogan takaha begu-begu ni hari ini. Jadi halani tolu rupa on umba boigan mangusir dalam taridahai ay sapari. Jadi namalambangkon da saon jana boy doma bayan hujon ay matolu saudoran lima saundulan. Artinya jay mahaganop di hadiah tondong namaranak boru bukan nama sanina. Mana konai bodang manalu. Karo pining batis 24. Anggo marpuran diri on melambangkon hadongon do maon. Melambangkon hadongon anggo marpuran diri kan yalmis mau seon tikotik. Ay martini menghemat. Jadi anggo bois ma pining batison baru iboloh mau seon. Ay manokonay artini na menghematai. Jadi anggo na hibul-hibulon kon tahan dedo ka. Jadi ay do artinya sebahan hibulia. Karena jumlahnya pe-12 bilangan genap pasongan murid ni Tuhan Yesus koma. Ay pining batis pokon di pining hibul. Untuk konay gambir sepinggol. Artinya ase igambirhon hagano persahapan ni orang tua diri, sonage orang tua simatua diri, sodai hubane sibiak tutur na di atas diri atau nama sitorosokon diri terlebih nahu gareja sunai age namar minggu pakon nalegan ay arti digambirhon ulang asal roh asal hundul tumang langi gambirhon langi tangihon jadi ay artinion ase gambirhon agoluhanon ge huja namar keluarga ay. Jadi onison kapas putih melambangkan bersih nyuhur paborhatkon boru diri laho merumah tangga paborsihkon jadi artinya langadong nasukot langadong naiza nahurang artinya bersih mauhur songon putih ini kapason mahita paborhatkon boruta atau na hujape ia laho merumah tangga ay isian ni dom haganupan dokonai on tumbon on domba jana on panrahut ni buan tahun on panrukup ni huli ni hambing jadi ison boleh isi ya jadi ay malobe go dokan tok dong mampin demban tangan-tanganan kalau bahat do ison demban artinya pasti dia dong mendalan demban tangan-tanganan on ma si bagian holi ase surduk honon ni para anak perlobe hubani parburu baru sebalik ni ay martinion. Keterangan singkat masalah isi ni jakanon sunai ketumbuhan ni pakon apa turehon
pasana makatahon boras sabur-saburan ma iboban nu Jakarta. Horas mahitan haganupan tong-tong itu pakai tuan tanah bata. Horas dia te itu pak.